Ibihe byiza kuri mwe mwese mukomeje kubana natwe hano kuri Sahel TV. Imana ibahe umugisha mu makuru n'ibiganiro byacu bikomeza gutambuka no kuri uyu muyoboro wacu cyangwa wanyu wa YouTube ariwo Sahel TV. Imana ibahe umugisha kubwo gukomeza kutwereka urukundo gatanu kuri gatanu, kandi turabibona rwose ko murutwereka. Uyu mwaka tugiye kubagezaho amakuru mashya atugezeho ari kuvugwa no mu biyaga bigari, cyane cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no mu gihugu cy'u Burundi. Nk'ibisanzwe aho hose turaje tuhazenguruke tubabwire ibiri kuvugwa muri ibi bihugu byombi nk'uko bigaragara gatanu kuri gatanu. Mu ntara ya Katana imirwano ikomeje kubica bigacika rwose, ibintu birakomeye cyane aho ngaho. Ni mu majyepfo ya Kivu cyangwa se ni muri Kivu y'epfo nk'uko bigenda bigaragara gatanu kuri gatanu. Imirwano rero iravuza ubuhuha. Hanyuma kandi uyu munsi igihugu cy'u Burundi cyagiye mu matora y'abadepite nk'uko bigenda bigaragara. Biravugwa ko Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze gutora, ndetse n'umugore we nawe yatoye, n'uwahoze ari umugore wa Perezida Nkurunziza nawe yamaze gutora nk'uko bigenda bigaragara gatanu kuri gatanu. Aya makuru yose ndetse n'andi agiye atandukanye turaje tuyabagezeho gatanu kuri gatanu. Ariko wowe utarakora subscribe twemerere ubikore, hanyuma ukoreshe ya like ibiganiro byacu, twandikire muri comment tujye tubana gatanu kuri gatanu nk'uko ubibona. Ariko kandi wibuke no gukanda ku nzogera ubundi twigumanire hano. Imana iguha umugisha we wabikoze, nawe utarabikora gira bwangu kandi nawe Imana iguha umugisha. Turasuhuza abantu badukurikira bari muri Amerika, mu Bufaransa, mu Budage, mu Bwongereza, mu Butaliyani, muri Canada n'ahandi hatandukanye. Ariko kandi turasuhuza namwe muri South Africa, Zambia, Mozambique, Ghana n'ahandi hagiye hatandukanye. Mwese turabasuhuza. Turasuhuza kandi abari mu gihugu cya Kenya, muri Tanzania, Abagande, mwese turabasuhuje. Mukomeze mugubwe neza kandi mube amahoro. Hanyuma kandi reka dusuhuza abanyarwanda mwese aho mutwumvira mwese. Imana ibahe umugisha kudukurikira no kubana natwe hano kuri Sahel TV. Imana ibahe umugisha. Ariko turasuhuza n'abanyekongo muherereye hirya no hino ku isi mwese, tugire tuti Imana namwe ibahe umugisha. Kandi nubwo bitameze neza none, ejo bizaba bimeze neza. Abarundi aho muherereye mwese namwe tubahaye yambu, tubabwira ngo amatora meza rwose, mugire amatora meza ameze neza cyane. Ibyo nibyo tubifuriza gatanu kuri gatanu. Reka duhere mu Burundi nk'uko bigaragara, ubundi turasoreza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri uyu wa kane Abarundi bari mu matora y'abayobozi b'inzego z'ibanze ndetse n'abadepite, aho abakandida 300 bahataniye imyanya 100 mu nteko ishinga amategeko. Birimo biragaragara gatanu kuri gatanu. Ni ukuvuga ngo abakandida 300 bahataniye imyanya 100 mu nteko ishinga amategeko nk'uko bigenda bigaragara hano. Abakandida bahatanira kuba abadepite ni 2,909. Aba bakandida bahatanira kuba abadepite ni 2,909 bashaka kwicara mu ntebe ari 100. Barimo bashaka kwicara mu ntebe 100, barimo 200, harimo 2,898 bahagarariye imitwe y'abanyapolitiki n'abandi
n'abandi bigenga. Umutwe w'abadepite mu nteko ishinga amategeko y'u Burundi ubamo imyanya 123. Muri iyo 100 iratorerwa indi 23 igahabwa abahagarariye amahuriro atandukanye. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi akaba n'umunyamuryango w'ishyaka CNDD-FDD yamaze gutorera kuri site ya Musama iherereye mu ntara ya Gitega. Asaba abatsinda kuzarangwa n'imirimo myiza. Ndayishimiye yagize ati abaza gutsinda tubifurije gukomeza gukora neza ku neza y'abenegihugu. Umunyapolitiki Agathon Rwasa wayoboraga ishyaka seneri ryari muri abiri akomeye mu Burundi yanenze aya matora mbere y'uko aba. Uyu yanenze mbere y'uko aya matora aba, ayagereranya n'ikinamico yateguwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Rwasa n'abamushyigikiye ntibitabiriye aya matora kuko igice cya seneri yasigaranye ntikemerewe guhatana. Yahinduye umuvuno ashinga ihuriro urunani rwa bose, ariko naryo ntiryemerewe guhatana. Urabona ko aya mashyaka y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Burundi ntago yemerewe guhatana muri aya matora. Ubwo ibintu bya politike ababizi nyine murabyumva uko biba bimeze. Abangaba bagiye babuzwa guhatana mu matora nk'uko bigiye bigaragara. Aba rero bakaba bavuga ko ibyabereye i Burundi atari amatora ahubwo ari inkinamico nk'uko bigenda bigaragara. Aya matora azakurikirwa n'aya Sena azaba muri Kamena 2025. Abakomeye barimo Minisitiri w'Intebe Gervais Ndirakobuca n'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo bari mu bazayahatanamo ayo ngayo y'ubutaha nk'uko bigenda bigaragara 5-5. Naho rero bamwe mu bakomeye bamaze gutora harimo uyu perezida w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'umugore we, barimo uwahoze ari umugore wa perezida Nkurunziza nk'uko bigaragara nawe yamaze gutora, n'abandi bagiye batandukanye batoye, harimo n'uhagarariye ishyaka riri ku butegetsi nawe yatoye, n'abandi batandukanye. Ariko biravuga ko Minisitiri w'Intebe atari yatora, n'abandi batandukanye nabo bazatora mu kindi cyiciro gikurikira kino cyabanje. Ubwo amatora rero akaba akomeje kurimbanya mu gihugu cy'u Burundi, umutekano ukaba wakajijwe mu buryo bukomeye cyane kugira ngo hatagira igihungabanya umutekano w'amatora nk'uko bigiye bigaragara hano mu gihugu cy'u Burundi. Bikomeje kugenda bigaragara 5-5. Hanyuma reka tunyarukiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, turebe mu ntara ya Katana. Imirwano ikomeje kubica bigacika nk'uko bigaragara. Societe civile
yemeje ko abaturage cyangwa se abasivili bakomeje kugwa muri iyi mirwano ari benshi nk'uko bigenda bigaragara no mu ntara ya Katana hafi y'ikibuga cy'indege cya Kavumu. Biravuga ko ingabo za M23 zagabweho igitero na Wazalendo na FARDC ndetse n'abarundi, hanyuma bakarwana nubwo imirwano itamaze igihe kinini, ariko biravuga ko rwose rwambikanye ku buryo bukomeye cyane, aho humvikanagamo imbunda nini cyane zikomeye cyane mu buryo budasanzwe ndetse n'imbunda zoroheje. Batanye mu mitwe rero, ariko M23 ibasha kwihagararaho isubizaho kino gitero cy'izi ngabo za FARDC ndetse na Wazalendo n'abarundi bari bamaze kugaba kuri M23. Bikaba bivugwa ko rero abaturage batangaje ko rwose aha hantu habereye imirwano hagaragaye imirambo myinshi y'abasirikare, ariko bataramenyekana ku mpande zombi ari uruhe ruhande rwaba rwapfushije abasirikare benshi. Bikavugwa ko bahaguye ari benshi ndetse bagasiga n'intwaro ari nyinshi cyane. Urugamba rero rukomeje kugenda ruhindura isura mu bice bigiye bitandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane muri Kivu y'Epfo nk'uko bigenda bigaragara. Ariko kandi ingabo za FARDC zirakubita agatoki ku kandi ko zishaka kugarura ibice bitandukanye M23 yagiye yigarurira nk'uko tugenda tubibona ku mirongo y'urugamba. Bikaba ko rero ingabo za M23 zamaze kongera umubare w'abasirikare mu bice bitandukanye mu rwego kugira ngo bakomeze kurinda ubusugire bw'ibice bagiye bigarurira, kuko intambara ikomeje kuri koroza uko bwije nuko bugiye akahagabwaho ibitero karundura n'igisirikare cya FARDC nk'uko bigenda bigaragara. Ibi bice bigaragaramo intwara karabutaka za M23 ndetse n'umubare w'abasirikare ukomeje kwiyongera ku rugamba kugira ngo hacungirwe umutekano mu buryo bukomeye mu bice M23 yagiye yigarurira nk'uko bigaragara. Cyane cyane anga ku kibuga cy'indege cya Kavumu biravugwa ko rwose hari uburinzi buteye ubwoba, cyane cyane ko M23 ivuga ko isaha ku isaha n'ubundi yagabwaho ibitero karundura n'igisirikare cya FARDC nk'uko tugenda tubibona 5 kuri 5 batera mu bice bigiye bitandukanye, cyane cyane nka Warikare naho hagiye havugwa ibitero bikomeye, ariko cyane cyane Warikare ho igitero cyahagabwe ni ingabo za M23 zakigabye kuri FARDC ibasha kwirwana nayo yisubizayo ibi bitero. Ibice bitandukanye birimo nka Uvira bigiye bitandukanye birimo nka za Minembwe na Mikenke naho hakomeje kuvugwa ko hibasirwa n'ibitero karundura by'ingabo z'abarundi ndetse na FARDC na Wazalendo bakomeje kugaba ku birindiro bya M23 ndetse no kuri twirwaneho ikomeje kugenda ihura n'akaga gatoroshye n'isanganya rikomeye cyane ku bitero by'indege za drone nk'uko bigenda bigaragara. Ahangaha ni mu misozi rero itoroshye, bivugwa ko nta kindi kirwana mu misozi usibye indege nizo zigenda zikora aya mabara. Bikavugwa ko igisirikare cyatwirwaneho bagiye babuzwa gukoresha telefone ku mirongo y'urugamba kuko izi drone zigenda zishakisha amakuru zishingiye ku itumanaho nk'uko bigenda bigaragara 5 kuri 5. Reka tugushimire wewe wakomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu hano kuri Sahel TV. Imana iguhe umugisha. Amakuru yacu nakagaruka, wowe kanda like ubundi ukore subscribe, usharing ibiganiro byacu kandi kunzogera, hanyuma twandikire muri comment 5 kuri 5 tujye twibanira amakuru n'ibiganiro byacu hano kuri Sahel TV. Imana ni gukurebe neza kandi Imana iguhe umugisha. Kubana natwe n'umugisha. Wakoze cyane.